بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي جبرنامه زمان ما دم وچاخن و خوش بین تماشاوانین هجا ایروژی وانه اما لسر راست نویسه بردامیا هر چاروانه می بورینه بلی نهاجی ام بشکی نو جبشن راست نویسه دست بیدکن جخوا مجاره میا بریانها وانه می بریانها ما بندا داوی به ناوین مروان دماکو ناسناوی مروان دماکو بناوی وان را بو بنیک و تاوی ناوی وان بین بکار آنین میناک مگود دما مگود هسروکی که جدیان جی شارداره بیجن شارداره باجار مزنی آمده عثمان بایدمر مگود دماکو ناسناوی مروان بناوی وان را بو بنیک او جی بتیپن مزن دست بیدکن نهاجی ام بندکینو جبندن راست نویسا کرمانجی بنویسن ام بهوینا که هون دمک خوش مرا در باس بکن بله شاگردن دلال هون جی بخیر هاتن وانه امی ایرو نهاجی امی بندکینو جبندن راست نویسی ببن جخوا وانه ما دست بکه مگود ده هر وانه ده ان وانه خود دست نشان دکن لسر کیجان مجاریه لسر کیجان وانه ما رزمان مجاره مجی راست نویسه بله نهاجی ام بندکی نوج بندن راست نویسه ببین او جی چی دبیجه سرناوین جه سازی چم چیا او ناوین دن این جغرافی مزنتین نویساندن سرناو یعنی دمات ناوی سازیه که یعنی جی ناوی چمه که یعنی جی ناوی تشته که تبنویسه دست پیگاوه تبتی پا مزن دست پید که نهاجی ام بی بنده جم خواه بگرن هنک مینا کاجی بسر ببن بله ام به هفره وی بندی بنویسه سرناوی سرناف مگود ناوین کو وکیوان تننه سرناوین جه سازی یعنی مؤسسه جم چیا او ناویندن این جغرافی وکی ام بیجن پارزمین ام بیجن نوال دشت مزن تینا نویساندن چه مزن تینا نویساندن؟ دست پیکا وان ناوان بتی پا مزن دست پیدکا میناک لفر شخوا سرناوین جه دست پیک جه بهنوک سازی بهنوک چم چیا او ناویندن این جغرافی مزن تینا نویساندن هاوک بخالی بداوی دبن نهاجی امی چند میناکال سر ببن میناک ام بیجن ناوی مروان جه سازی چیا چم او هر وکیدن نهاجی ام وی جواب خواستن ناف كا وين هناك نافان بدل ما بعربي جوار اسماء العلم دبيجن اسماء العلم وك نافي مروفان كرم كجوان جوان هر بيجي كي جي نافي كي بدي كرم كا گلستان کردستان بریوان هر بيجي گلستان كردستان بيريوان ام ناف بنويسن جوان گلستان و بيريوان هر وكيدن سي خال يعني هين هبك بداوي نبوي اللي امنا ما قارن بالميسن
لفر ناف جوان گلیستان بریوان وين نامەیەکێ مژارێکێ راپۆرێکێ تشتێکێ دنویسن دەما ku navê mirovan bi were derbas bibin ew nav bi tîpa mezin dest pê dikin bi tîpa mezin têne nivîsîn. Baş e? Niha jî em herin cih. Navê cih. Cih yanî mekan. Cih wekî Mezopotamya. Em bêjin Qamişlo, Kurdistan, yan jî em bêjin navê welatekî din, em bêjin Sûrî, Tirkiye, Iraq. Yani nav, cihan. Cih, cihê ku lê nişte cihbûn heye, istiqrar heye. Yan jî cihê ku em bêjin lawir tê de xwedî dibin. Cihê ku tayr tê de xwedî dibin. Hemê cihê ku ew cih bibe serenav, ew cih bi tîpa mezin dest pê dike. Me got niha Mezopotamya, Ferat, Dicle, Amed, Riha, Semsûr, Sêrt, Mehabat, İstanbul, Kerkûk û Herwekî din. Em yekê ji wan binivîsin Mezopotamya. Ka hûn jî hinek nava bidine me? Mezopotamya, Qamişlo, herbijî. Efrîn, herbijî. û Herwekî din. Navê cihan dema bi were derbas bibin hûnê wan navan bi tîpa mezin binivîsin. Baş e? Niha jî em herin navê saziyan. Sazî. Saziya zimanê Kurdî. Saziya mafê mirovan. Ne? Hinek navên din hene yên saziyan. Enstîtûya Kurdî ya Stenbolê. Saziya zimanê Tirkî. İnisiyatîfa dayîkên Aştiyê. Niha jî em yekê ji wan binivîsin. Rêxistina mafê mirovan. Rêxistina mafê mirovan. Saziya zimanê Kurdî. û herwekî din. Re, me, me. Se, ze, ke. Her sê navê rêxistinê. Ji çend peyvan pêk tê? Ji sê peyvan pêk tê ne? Ew her sê peyv tîpê wan destpêkê weke navê saziyê Kurd. Kurd te navê saziyê. Şuna ku em bêjin saziya zimanê Kurdî em bêjin sezekê. Şuna ku em bêjin tevgera ziman û perwerdê em bêjin tezepê. Baş e? Ev navê saziyan e. Niha jî em herin navê çiyan. Çiya, navê çiyayekî bêjin. Kerim ke? Cudî. Cudî. Ciwan. Everest. Everest herbijî. Net Kurdistanê de lê. Çay Sipan. Sîpan. û herwekî din. Navê çeman. Çemê Nîl. Kerim ke? Ferhat. Ferat. Çamay Dicle. 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 Nîl. û herwekî din. Ev hatin fêm kirin. Belê em carekî din lê vegerin serenavên cih, sazî, çend, çiya û navên din ên coğrafyayê mezin têne nivîsandin. Mînak, nav, ciwan, gulîstan, bêrîvan. Ev navê mirovan e. Cih, Mezopotamya, Qamişlo, Efrîn. Sazî, rêxistina mafê mirovan, saziya zimanê Kurdî û herwekî din. Çiya, çiyayê Cudî, çiyayê Sîpan û gelek çiya hene. Çem, Ferat, Dicle, Nîl û ji xwe yani hewce nake em hemê çeman bînin ji ber mînaka we me nas kir ji ber zêde dema me jî tune em nikarin dema xwe hemî bi mînaka derbas bikin. Belê heger pirsê we nema bin em niha jî herin bendekî nû ji bendên rastnivîsê. Pirsê we li ser van hene? Heger tiştek nehat bexêm kirin. Belê niha jî em herin bendekî nû. Bendên nû çi dibêje? Di navê ku ji ravekê pêk tên de heke hevenavek bûbe parçeyeke serenavê mezin tê nivîsandin. Ev jî xaleke pir giring e û gerek em ser awayeke xweşik rawestin. Niha jî em vî bendî binivîsin û çend mînaka bînin jî. Ev jî bendekî nû ye. Çi dibêje? Di navê ku
ji ravekekê ravek hûn dizanin çi ye? Ravek yani îdafe her bir şey. Pêk tên de heke hevenavek bûbe heke hevenavek bûbe parçayek bûbe parçayek ji serenavê mezin tê nivîsandin. Mezin tê nivîsandin. Belê dibe ku ev xweşik nehat be fêmkirin lê niha şîreveyê em ê bi hevdûre fêm bikin têna. Çi dibêje? Di navê ku ji ravekekê pêk tên ji ravekekê nî ji îdafeyekê. Pêk tên de heke hevenavek bûbe parçeyek ji serenavê mezin tê nivîsandin. Hevenav çi ye û serenav çi ye? Hevenav wek em bêjin mase, derî, erd, ezman ev navên ku yani ne taybetin. Navên ku di gotinê me rojane de her roj hene. Serenav çi ne? Serenav em bêjin navên taybet. Wekî navê mirovan, navê çiyayan, navê çeman, navê em bêjin deryayan, behr yani. Navê zimanan, navê welatan. Ev navên wilo ji ber ku du nav ji watin hene, ji ber ku du tişt ji watin hene, em nikarin ji war bêjin hevenav. Ew navên taybetin. Di erebî de ji war esma'il elem tê gotin. Di kurdî de serenav. Hevenav çi ye? Hevenav wekê me got niha pencere, mase, perde, ezman, erd ne derî. Ev tiştên rojane ne, tiştên ku ne navên taybetin. Di vir de çi dibêje? Divê di navê ku ji ravekekê pêk tên de navê ku ji ravekekê pêk tên de heke hevenavek bûbe parçeyek ji serenavê mezin tê nivîsandin. Hevenav dema ku bûbe parçeyek bi serenavê re. Çawa? Weke em bêjin çiyayê cûdî. Çiyayê cûdî li her deverî tê naskirin. Çiya nebûye parçeyek bi cûdî ve. Ne? Ev hevenavê bûye pêre parçeyek her du bûne serenav. Em nikarin li ber çiyayê ararat tîpa çe mezin binivîsin ya çiya. Çima? Ji ber gelek çiya hene lê çiyayê cûdî ji ber ku bûye parçeyek jê. Em bêjin çiyayê cûdî, çemê Dîcle. Em nikarin bêjin çemê Nîl. Nebûye parçeyek pêve. Zimanê Kurdî de. Yani niha di erebî de dibe ku ji ber tîpek gir û hûrtin hene Nehrin Nîl her timî tê gotin lê li cema wekî zimanê Kurdî çemê Dîcle. Yani pêre bûye parçeyek. Hinek mînakên din hene çiyayê Agirî, çemê Dîcle, Birca Belek. Ne? Birca Belek, Gola Wanê. Heme bi wan re bûne yek. Em mînakê li ser bêjin. Mînak çiyayê Agirî. Çemê Dîcle. Birca Belek. Gola Wanê. û her wekî din. Li vir me got çiyayê Agirî yan jî çiyayê Cûdî ev çiya bûne bi navûdeng. Wekî ne wekî em bêjin çiyayê Ararat yan jî em bêjin çiyayê Bagokê yan jî em bêjin çiyayê Garê. Ev bi wan re nebûne wekî parçeyek jî. Lê çiyayê Cûdî, çiyayê Agirî, çemê Dîcle, Birca Belek, Gola Wanê herkes va dibihîze û herkes jî dibêje vana. Goleka avê li her deverê golê avê hene ne? Lê Gola Wanê taybetiyek wê heye.
گل ناوه کی هوا ناوه جم هوا ناوه برج هوا ناوه چیا هوا ناوه يعني جگلک تشتارت چیا گلک چیا د جهان ده هنه چما بتایبتی چیا جدی چیا اگر جبر تمیل سر زمانه به سرناو ربونه پارچه جبر وی کی او جبتی پا مزن دست پیت کن کرده که ام های جبی جی هبن لی هکا نبو به پارچه کی سرناوه بچوک تین نویساندن جخوا ما گود هکر نبو به پارچه جی بچوک تین نویساندن پرسه ول سر باجی هنه ام بیجین چیای آگری پر بلنده جمع دیجله جمع مزنه نه جمع مزن آوا مزن جرتی گوتن ام بیجین گل آوانه خوشه اما بخنا و هوا کی دجی ام دکارن بهتر واتای بدنه ده دجبر کو زیده جیده مامتنه پرسه وش بوی واهنه و هر دو بنده ما نهم هر بنده کینو ناوی روش و سردمین تایبت مزن تین نویسانده ویش الجم خب بگیرن وی بندی ناوی روش و سردمین تایبت مزن تین نویسانده ناوی روش و سردمین تایبت مزن تین نویسانده بله کی جان روژین تایبت ناوی روژ و سردمین تایبت به تیپا مزن دست پید کن یا جی تینه نویسین وکی ام بیجن جشنا کردان یکی مها گلانه ببورن جشنا کارکران یکی مها گلانه زوزانه دی جشنا نوروز ده آنگود بیست یکی آداره ده دست بخباته کر روژا 21 آدار لگل ما پیروز با شر رزگاری ریا دموکراسی وکر 14 تیرمه روژا که تایبتا نای جبیر کرن او هر وکیدن 8 آدار جبو جنان روژا که تایبتا یعنی جی روژا که برخودانه نها جی امی هنک مینا قال سر بدن هم بیجن ججنا نه جشنا کارگران یکی ماه گلانه بله جشنا کارگران یکی ماه گلانه زوزان دی جشنا نوروز ده دست بخباته کر زوزان ده ام بیجن شونا کو ام بیجن جشنا نوروز ده 21 آدار ده جبر کو آدار لور نکو وک ناوی مه لی 21 کنگی آداره به تیپا مزن دست بید که 21 آدار ده دست به خباته کر باشه حتی ور پرسه و هنه جشنا کار کرن به تیپا مزن یکی مها گلانه اره ما گوت ناوی مهو روژان به تیپن بچوک تینه نویسانده اره پرسه و هنش بوی با اگر پرسه و نبنم هر بشکینو زوزانه ده 21 آدار ده دست به خباته کرد بله نهاجی چید بیجم برک دما کبواته که تایبت بین بکارانی مزن تینه نویساندن برک چیه؟ برک یعنی اتجاهات ام بیجن باکر باشو روشهلات روجاوا برک یعنی اتجاهات
ام بنویسن دما کو باوای که تایبت وکی ام بیجن باکوری کردستانه نه تایبتم ام نابیجن باکوری باجار قامشلو ام بیجن باکوری کردستانه لباکوری کردستانه چه هست پارچه کردستانه اید کوی بشه ترکیه ده هست نه ام بیجن لباشور کردستانه دبی باکوری عراقی نه دما باوای که تایبت بینه گوتن چه نویسیم به تیپا مزن دست بید کن لدما ام بیجن باکوری باجار قامشلو یعنی باکوری دبستان یعنی باشوری ام بیجن پارک یعنی بخچه به تیپن بچوک تینه نویسیم دما کوب آوایی که تایبت بینه نویسیم به تیپا مزن دست بید کن نهاجی ام بنویسن و مینا کل سر بدن بله برک دماکو به واته‌ای که تایبت بین نویسی یعنی بین بکارانی مزن تینه نویساندن مزن yani bir tipin mezin tene nivisi, tene nivisi. Yani dest bekirin. Çawa am bejin Afrika ne? Ya Bakur jî heye ya Başur jî heye. Kurdistan jî Bakur û Başur rojhilat rojava heye. Niha em li ku derê jiyan dikin em rojavayê Kurdistanê ne? Dem ev awayekî taybet vê gotin. Niha jî em mînakekê li ser bibin. Mînak Bakurê Kurdistanê baştir e em nîşan bikin baştir e li Bakurê Kurdistanê her roj serhildan hene her roj serhildan hene belê li başûrê Iraqê her roj nûçeyên şer û pevçûnan tê. Yan jî em bêjin li başûrê Iraqê her roj آگاهی شر هنه آگاهی شر هنه بله yani vi avay çıkası ku jarek dinem levegere berek dema ku buataya ka taybet bene bukarani mezin tene nevisin mago berek yani itticahat bakur başu rojhilat rojava minak li Bakurê Kurdistanê her roj serhildan hene li başûrê Iraqê her roj agahiyên şer hene û her wekî din ne tenê di Kurdistanê de em bêjin li Efrîqiya li Amerîka ne Bakur û başûr heye li hemû welatan de jî dema ku tu bêjî em bêjin li başûrê Sûrî şer heye ne li Rojavayê Sûrî derya mezin ava spî heye ne بحر المتوسط بحر الأبيض المتوسط نه دریای سپی ہے کودره لروجاوای سوری ببی آوای ام دکارن بتی به مزن دست بکن نهاجی نابه خزمانتی دما کو بوبس ناسناب و بوی ناویره بوبه یک مزن تن ویساندن وگر روشنبیر مزن آپی عثمان صبری دوی به مهرجان انوره ببیرانین ده کچا دای فاتح هاته مالما نهاجی ام وی اگر پرسیوه نبن ام وی بنده خوی بچوک دنویسن و هنگ مینا کاجی سرتینن ناوی خزمانتیه چی خزمانتی خزم اهل یعنی خودیه مرو خزم یعنی خودیین ما اهلین ما
yani ab, xal, bê em bêjin pîrek, kalek her wekî din. Navê xizmantiyê dema ku bûbe nasnav. Bûbe nasnav. Yani bûbe wek navê mirov ê ku pê tê naskirin. Niha gelek mirov hene navê wanî fermî, navê wanî di em bêjin di nasnameyê wan de cuda. Naveke û navê ku di nav civakê de tê gotin û pê tê naskirin navekî dine jê re nasnav tê gotin. Navê xizmantiyê dema ku bûbe nasnav bi tîpa mezin dest pê dike. Dest pê dike. Wek mînak em bêjin Apê Osman Sebrî yan jî dayê Fatê û her wekî din. Ev jî nasnavê mirovan e bi navê wan re bûne yek. Apê Musa, ne Musa Anter. Jê re tê gotin Apê Musa. Tamam. Heta vir pirsê we hene. Heger pirsê we nebin niha jê manaya xwe bi dawî dikin. Belê temaşevanên hêja û gihan dawiya vê waneyê em bihêvîne ku ji destpêka waneyê heta dawiya wê we demek xweş mere derbas kirbê niha jê em xatirê xwe ji we dixwazin heta xelekek din bimîn nava xêr û xweşiyê de. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي